Amateka ya Colonel Muammar Gaddafi ndetse nuko yakojeje agati mu ntozi aca umurongo utukura mu nyanja ngo ahangane na Amerika ikaza. Abakiri bato bumva ibigwi bya Colonel Muammar Gaddafi bakagira ngo ni ibikabyo, ariko uyu mugabo wayoboye Libya imyaka 42 amateka agaragaza ko yari igihanganye ndetse akagira umwihariko mu gufata ibyemezo bikakaye. Muammar Colonel Gaddafi yateye ubwoba Ronald Reagan wayoboraga Amerika, anaca umurongo ntarengwa mu nyanja ya Mediterane, asaba Amerika ko niba ayumva ifite ingufu yawurenga maze akayihindura ubushwambagara. Guhera mu myaka 1980 kugeza mu 1986 hakunze kumvikana ibikorwa by'uko ibyihebe byari byibasiye ukwigarurira indege hirya no hino ku isi, bikagendana n'ituritswa ry'ibisasu mu mijyi imwe n'imwe yo ku mugabane w'Uburayi. Ibyibukwa cyane ni ibyakorewe ku kibuga cy'indege kirimo icya Vienne muri Autriche na Rome mu Butaliyani mu 1985 ndetse n'ituritswa ry'ibisasu ryakurikiyeho mu nzu y'urubyiniro yari mu mujyi wa Berlin mu Budage, yaguyemo abanyamerika 2 mu bitero Gaddafi yateguraga. Kandi ku isi yose n'u Rwanda ntirwasigaye inyuma, kuko mu mezi abanza 1986 yateguye igitero kuri John Edwin Upton wari ambasaderi wa Amerika i Kigali, ariko inzego z'ubutasi za Amerika CIA ziba azabimenye kera zikiburizamo. Ibi bitero byose byashinjwaga gutegurwa na Colonel Muammar Gaddafi wari uhanganye bikomeye n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi na Amerika. Ibyo gupima ingufu na Amerika ngo Gaddafi yabishyizemo imbaraga zidasanzwe. Ubusanzwe nk'uko mu 1982 byemejwe n'umuryango w'abibumbye mu cyiswe The Convention of the Water of Sea, amazi magari y'inyanja, areka kwitirirwa igihugu icyo ari cyo cyose uhereye ku birometero 321 uturutse ku nkombe z'ibihugu. Ariko Gaddafi we mu myaka 1980 yabirenzeho, afata ikigobe cya Sirte cyose kiri mu nyanja ya Mediterane, aca umurongo awita umurongo w'urupfu, kandi ko uzahirahira kuwurenga azamurasa. Mu byo Gaddafi yakoraga byose ngo nta mikino yarimo, kuko inkombe z'amazi ya Libya zose yari yamaze kuzigenzura, azizengurutsa intwaro, azihanura indege kugira ngo yirinde ko ari uwamuca muri humye akarasa Libya akoresheje ibitero byo mu kirere cyangwa mu mazi. Amerika ariko ku ruhande rwayo yirinze cyane kwerekana ko ishishikajwe n'ibikorwa by'ubushotoranyi bya Gaddafi, ahubwo ishyira imbaraga mu kumufatira ibihano mu by'ubukungu n'ubucuruzi mpuzamahanga, ndetse no kubuza uyu muperezida gukorera ingendo muri Amerika n'Uburayi. Gusa Amerika yo yarimo gutegura ibitero byayo izagaba kuri Libya mu banga rikomeye, bitandukanye nuko byari bisanzwe ko aho Amerika igiye kurwana ikunze kwifatanya n'ibihugu by'inshuti zayo. Kuri iyi nshuro iki gihugu cyaririye kirimara, kuko uretse Ubwongereza bwatanze inkunga ikibuga cy'indege cya Upper Hayford, indege zagabye iki gitero zahagurikiyeho ibindi bihugu nka Espagne n'Ubufaransa byahakaniye Amerika ko itagomba guhirahira ngo ikoreshe ikirere cyabyo.
byasabye indege z'intambara za Amerika gukoresha ikirere cy'amazi magari ya Mediterane ku birometero bisaga 2400 uvuye mu Bwongereza. Igitero nyirizina ku mijyi ya Tripoli na Benghazi ku ya 15 Mata 1986 ahagana saa 8 z'ijoro nibwo urusaku urusa n'inkuba zikubise rwumvikanye mu murwa mukuru Tripoli ndetse na Benghazi ufatwa nk'umujyi wa kabiri muri Libya. Ni igitero cyakozwe n'indege z'intambara 42 za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gikorwa cyahawe izina rya El Dorado Canyon. Muri iki gitero imitwe kabuhariwe y'ingabo za Amerika zirwanira mu kirere no mu mazi ndetse n'indege z'intambara zigabije ikirere cya Libya zirasa ibirindiro by'ingabo z'iki gihugu bisaga 5 byari mu mijyi ya Tripoli na Benghazi hamwe n'ingabo za Perezida Muammar Kadaffi hafi ya zose zihindurwa umuyonga. Ni igitero cyamaze iminota 20 gusa ariko gisiga gishegeshe ubushobozi bw'igisirikare cya Libya kuko uzaba indege z'intambara radar n'imbunda birasa indege yacungiragaho hafi ya byose byasutsweho toni 60 z'ibisasu bihinduka umuyonga mu kanya nk'ako guhumbya. Muammar Kadaffi warubanye neza na Carmen Motsudi Bonisi wari minisitiri w'intebe w'ibirwa bya Malta ngo yaba yaraburiwe iby'iki gitero byatumye we n'umuryango we babasha guhungira mu buvumo bwubatse mu kuzimu arokoka ibi bisasu. Atyo iyi ntambara ngo yaba yarahitanye abasaga 60 ku ruhande rw'abaturage ba Libya ndetse n'abapilote babiri ba Amerika abasize ubuzima abapfuye barohamye ubwo indege yabo y'intambara yaraswaga za misile za Libya igahanukira mu kigobe cya Asarte. Umwe mu bana b'abakobwa barebererwaga mu rugo rwa Kadaffi witwa Hana Kadaffi nawe byavugwa ko yaguye muri iki gitero muri 2011 nyuma y'imyaka 25 kibaye. Iki kinyamakuru Die Welt cyandikirwa mu Budage cyavuze ko byari ibinyoma ko uyu mukobwa atapfuye. Hana Kadaffi kuri ubu ngo ni umuganga mu bitaro biri muri Tripoli. Iki gitero kirangiye ngo Ronald Reagan wategekaga Amerika yabwiye itangazamakuru ko kwaruguha agasopu Kadaffi ko nakomeza kwigira akaraha akajya he azibonera ibirusha ubukana ibyo yaramaze kwerekwa. Kadaffi akirutse igitero yavuze ko ari we watsinze Amerika ndetse avuga ko nta mubano igihugu cye gishobora kugirana na Amerika igihe cyose Reagan azaba akiri ku butegetsi. Colonel Muammar Kadaffi wayoboye Libya guhera ku wa mbere Nzeri 1969 yitabye Imana ku wa 20 Ukwakira 2011 mu mujyi wa Sirte. Yishwe n'inyeshyamba zaterwaga ingabo mu bitugu n'igisirikare cya OTAN gihuje bimwe mu bihugu bya Amerika ndetse n'Uburayi.